kamal we kamal telwanga chagu jojal garamam telkwanga telpiu belto chadak ba kon ramamane en ler bialinga jen gwasme kordan ci tore wi kamalakal ka penal cha lingano pan jete kormudin mi ci togolong kam nuari kenetat ke sholo shalat honorable James Udok Ramadan lakwar penal ke kwar malakal shela do nene shit kamen shalingo ci kor ci roda la tok shela do en kordan ci roda la rey wi ka penal ke rewi kamalakal rey kem shal ke push kanasin kono tok je kanasin bere we ka kotum gwadan ci korti tok tin ka Sudan kanete to kanetin kono nongo kor re woch kamara kal kire kema chela de nono ci kana nyog lado onena kuma mentre kal ka unimis gang nas te konte ci dak re woch ka sa Sudan ne karon kindar wal jok telarek mishiman tok ka gwaze ci katum ke Sudan me ci korti tok tin ka jan pay ngona pay wa nete konde shanung chagala tre kema ba kana to kane den kono to kor kane de kono non kari kare which ka malakal jen nen shalingo shineri chop karo shi yeken ci test nen men tinin tama chane ri chop ka kudaro shaka kep ka kui jegne te konde yeken kalat ne ka bendi re which ka Sudan ki ka katum kane de to kane de content ba jeg ba bulare kal kire kema ci kwarla do honorable James Udok chela do dum shaka dak kenate kono nongre we ka kotum ke ka Sudan telekor mede tuok ci chaga mo ke kamdien dene te konte de tena wan ka ron kindara wi de wal jok de ka te ka kamdien namo ajena danen chalat ci nyok lat ben go dum sha police ni chaga jaga jawo de ka te re kema telering mede tuok ko de kor mede jakap chong antama nasu kono ci yigen tesnen durm di long ko ci gwam dongor ko dongle yi na de ko ka me ngot ka jen ka cha nyola do kene di alkon lan war ci ga ci kan wo ga kem ci kan ka nang rare wi kamal kal ka kwi ko dana tuok cha la do war kon re wich kere kem wa kwi ke kana san kontin nyen ka tat jen gwaz dan ke gwadan ci koriyo tuok tin shukumi shuben antama ken bonato wa shakrich sha ne diala content jokal te konte chikor chikane joj wa cha nyolo jok jen dana shalat ke jen gwasme biata kamal